na finu. Ej, Žado, gdje me zaustavi tu? Uhvati mi taj papir. To je Abdul Sadik. Hapse ljude okolo. Policija hapse ljude okolo po Bogu, što vi mislite? Ili to treba da rade ovako rano u sezoni? Kasnije. Upravo kad su objavili da je onaj otišao. Zato smo mi stavili nekog novog. Nekog novog. A stane, ne puše, stan da se vidi. Evo to, novo, moramo čekati. A hoće